Pemirsa parikrama ring Kuta Selatan Sayan Ramia sinaringin ring kewentenan acara ring wewidangan Nusa Dua. Nampenin kahanan puniki krama mangde setata waspada tur nenten luputang prokes. Kewentenan Satgas taler Sayan Ketincapang malarapan tracing miwah treatment saha tes acak ring lapangan. Kasatgas COVID-19 sanitaler Pina Kecamat Kota Selatan Ketut Gede Arte Mapangabti Majang Krama mangdes tata yatna tur nenten imeng laksana yang prokes. Dani taler ngewadarang kewentenan Satgas Sayang Katincapang melarapan pemargin tracing miwah treatment saha tes web acak ring lapangan. Ring sima dreste anyari puniki paiketan dani nyarengang samian angge antuk stata disiplin protokol kesehatan napi malih ring tengahing parikrama sanesayan ageng. Tias punika majang siswa sane sampun mawit mesekolah pet prade kantun sungkan mangde nyarengang pepelajaran saking jero. Raris majang krama sane pacang laksana yang paruman keabtiang kemargiang antuk hybrid tur nenten matutang tatap muka. Rumasuk ring pemargin upacara agama mangde ngwatasin pamilet saha nenten ngirangin daging ketuak upacara agama. Ngenenin indi kahanan sane sampun Sayan Ramia ring Nusa Dua tur widangan nyane arte nanin tedun langsung ke lapangan sareng Komisi 2 DPRD Badung antuk nureksain panyiagayan akomodasi tatkala tamiu Ramia. Dani talerau ke genah wisata antuk nyelehin pamidabdab open border penerbangan mangde nenten ngeluputang prokes. Sugyadnyana dan pos nguningayang.